bakunzi bacu turabasuhuje mwese aho muherereye. Uyu munsi turi kuwa kabiri itariki 9 ukwezi kw'icyenda 2025. Uri kumwe nanje Henry the Connector. Hanyuma iki ni ikiganiro The Definition. Niwo munsi wa mbere tugitangiye kuko twabibamenyesha muri launch ya Kivu Connect televiziyo yanyu. Hanyuma tukaba dushimiye abantu bose bakomeje kuduha courage, abakomeje gusubscribinga, abakomeje kutwandikira no kuduha felicitation cyangwa se congratulations. Televiziyo ni yacu, ni yanyu. Turasaba kugira ngo mwese mwishigikire, kuko kwishigikira no gushigikira abanyamurenge, no gushigikira abavuga ururimi tuvuga, no gushigikira igihugu cyacu. Mwarakoze cyane abakomeje kubikora. Turasaba n'abandi kudushigikira no kubikora, ntacyo bitwaye, ni byiza cyane. The Definition ni ikiganiro twavuze ko kizajya kigaruka ku bintu bitandukanye, tukabivugaho, tukavuga impact iteje muri society cyangwa muri community. Uyu munsi rero tugiye kugitangira. Ikaze rero nkuko twari tubivuze. Hanyuma mbere yuko tucinjiramo neza mbabwira icyo turi buganireho, yo gutanga quick updates kubijyanye n'ibyo twavuze mu makuru ejo bundi. Uvira, murabizi ko imyigaragambyo yakozwe, hanyuma muri iminsi ibiri situation ikaba itameze neza kubera ikibazo cya General Gasita. Hari ibinyamakuru byinshi twagiye tubona bivuga ko yajanywe Bujumbura ejo nijoro ngo saa 8 z'ijoro, bakaba yarinzwe n'ingabo z'abarundi, akaba arizo ngo zamujanye. Ariko aya makuru twagira ngo tubabwire ko atari byo, ni kinyoma. Abo tumaze kuvugana ubu mukanya batubwiye ko rwose Gasita akiri Uvira kandi bategereje delegation izava Kinshasa izaza gukemura ikibazo yateje muri Uvira. Hanyuma muri Uvira imyigaragambyo yahitanye abatari bake, nubwo umubare utaremezwaho, bose ntibarawemeza. Wazalendo ko baravuga uwabo, FARDC ikavuga uwabo, abaturage bakavuga uwabo. Kiracyari urushije rero. Ariko abantu bamaze gupfa ni benshi mu mujyi wa Uvira kuva aho Wazalendo bahagereye. Amakuru twabwiwe nuko abantu barenga 200 bamaze kugwa Uvira aho akavuyo kahatangiriye. Ntabwo ndi kuvuga akavuyo kabaye ejo, akavuyo gatandukanye kagiye gaterwa na Wazalendo na FARDC birumvikana. Hanyuma hari famiye y'abanyamurenge yaraye igabweho igitero na Wazalendo mu rwego rwo kwihimura. Ni famiye ituye muri quartier Songo. Abijye ibintu byinshi, babatwaye amateleviziyo, amafaranga, imyenda, phone n'ibindi byinshi. Ariko igitangaje nuko umugore wo muri uru rugo akorera leta, ni umupolisi kandi ushobora kuba afite fonction, afite n'iranka mu gipolisi cya Kongo. Cyo kintu kiratangaje rwose. Hanyuma muri Uvira abana bari batangiye kwiga kuwa mbere w'icyumweru gishize kuva uwo munsi.
bakimara gufungura ntabwo amashuri yongeye gufungura, ubu ntabwo bari kwiga, abana ntibari kwiga rwose, ntabwo bakwiga, nta kavuyo gahari. Birumvikana ababyeyi babo benshi aribo wazalendo nibo bateje akavuyo, ntabwo ba expectinga ko abana bashobora kujya ku ishuri. Kandi izo nizo updates twari dufite. Hanyuma tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu muri definition y'uyu munsi. Tugiye kuvuga kuri wazalendo. Wazalendo ni bantu ki? Wazalendo bafite ibice bingahe? Wazalendo bipanze gute muri Uvira? Hari benshi bumva ngo wazalendo batumva uko bimeze. Kuko mubizi mwese, ubwo intambara yatangiraga, imitwe itandukanye igizwe na mayimayi n'abambari babo bateye ubwoko bw'abanyamurenge. Abo ni abamayimayi bava mu miryango ibana n'abanyamurenge cyangwa mu moko abana n'abanyamurenge. Abapfurero, ababembe n'abanyingo bishira hamwe batangira gutera abanyamurenge. Iyo ntambara iracakomeje n'ubu. Hanyuma ubwo leta yatangira kurwana kandi na M23, nyuma haza kwiyongeraho AFC, nyuma haza kwiyongeraho twirwaneho muri coalition ya AFC. Intambara yatangiye muri Noro ikaba igeze mu Kamanyura, birumvikana na za Rugezi n'ibice bitandukanye by'Indondo na za Minembwe hose. Leta yahamagaje aba mayimayi bose biciye mu bantu batandukanye, notama nkaba bitakwira, Banzangi, ba Misare Claude. Abo bose tuvuga ni abadepite, abandi ni abaministre. Nzangi ni ministre, bitakwira Justin na Claude Misare ni abadepite bo muri zone ya Uvira, of course ni abadepite national. Ndetse n'uwahoze ari guverineri akaba ari ministre Paluku Julien. Abo bose ni abantu bagiye bahamagarira abamayimayi kuza kwinjira muri leta. Si ukubitaba, barabitabye rwose. Bashitse rero babahaye akazina k'ububatizo bise wazalendo. Iryo zina ubwacyo ntacyo ryari ritwaye, ryari ryiza, ariko bararyandushe. Wazalendo bivuga patriots cyangwa bakunda igihugu, ariko nk'uko ijambo ribivuga ry'Imana ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto bera ntabwo zikwiranye n'iryo zina. Hanyuma rero wazalendo bo mu mujyi wa Uvira, reka aribo twibandaho ubu nyine. Aba wazalendo rero kubazi Uvira, uva Kavimvira ukagera Kalundu, hari umuhanda uciyemo umujyi wa Uvira hagati. Ni ukuvuga ngo ubu twavuga ko hari nka leta ebyiri muri Uvira. Hepfo y'umuhanda hariho guverinoma cyangwa leta na FARDC. Haruguru y'umuhanda hariho icyo twakwita nka guverinoma ya wazalendo n'igisirikare cyabo nyine cya wazalendo. Umuzalendo kugera hepfo y'umuhanda abagiye mu matwara ya guverinoma, umusirikare wa FARDC agiye haruguru y'umuhanda abagiye mu matware ya wazalendo. Ko niko babyubatse. Hanyuma rero wazalendo muri Uvira honyine hari amagenero cyangwa generals barenga 60. Birasekeje urumva
ndagira ngo bararuta n'urwego rw'abagenerozi bo mu gihugu, igihugu cikukiye gifite perezida. Yes, kuko twari tubivuze bahoze bitwa ba mayimayi n'ubu baracaryemera rwose, kandi n'izina ndakeka ko ritazabavaho naryo ribakwiye. Twari tubabwiye ko bafite amagenerosi arenga 60, hanyuma bakaba bagabuye muri kategori 3 cyangwa kushe 3. Katuze tuzibabwire mu kanya. Kushe ya mbere niyo abahoze ari abamayimayi ba kera. Aba ni abarwanya imyaka ya kera kuva kuri Kabila le père kugeza kuri Kabila le fils no kugeza ejo bundi kuri Kisegeti. Abo barimo abantu nk'aba Yakutumba, ba Mayele, ba Makanaki, ba Rene Itongwa n'abandi nk'abo ngabo. Hanyuma abo bantu bafite ideoloji yabo. Icyambere ni ukwirukana, ni ukwica, ni ugupiye cyangwa ni ugusahura abanyamurenge n'abatutsi, babasahura utwabo. Ibyo bamaze igihe babikora. Hanyuma barashaka integration muri leta, bagahabwa imyanya, amagrade cyangwa amaranks muri leta, ndetse bumva ko ari ukuboko kw'iburyo kwa leta. Baranayemera rwose ko yabatetuye ikabakura mu ishamba. Basangiye ideoloji rero. Iyo niyo kategori ya mbere. Ibarizwa he? Mu mujyi wa Uvira no muri zone ya Fizi. Ubwo ni zone ya Uvira na zone ya Fizi muri rusange. Abo ngabo barimo bamaze iminsi bagaba ibitero ku banyamurenge za Rugezi, Minembwe n'ahandi, bafatikanije n'abambari babo. Isonga hariho leta ya Kongo. Isonga hariho leta ya Kongo cyangwa se ingabo zayo FARDC. Hanyuma kategori ya kabiri ni kategori igizwe n'imfungwa zose za Uvira. No kuvuga abahoze ari imfungwa zose. Muzalendo wa mbere akimara kugera muri Uvira zarafunguwe nazo bazishira mu bandi bazalendo. Hanyuma zikaba zigizwe n'aba ancien voleurs bose cyangwa les bandits qualifiés bo mu mujyi wa Uvira, bahoze ari abajura ndetse n'ababandi bose baruharwa bazwi. Nabo bakaba bafite ideoloji rero. Ideoloji yabo ni ukwiba, ni ukwataka abantu bose muri rusange, yaba ari abanyamurenge, abatutsi ndetse na bene wabo, kandi bibaba abantu bose batarobanuye, kuko niko kahoze ari akazi kabo. Ni nako benshi bagiye bafungiwe. Ibo cyane bari motive n'inyungu z'amafaranga.
mu yandi magambo bari money hungry cyangwa bafite inzara y'amafaranga. Abo bateje ikibazo ubu mu masoko, mu madwane, bene wabo n'abanyamurenge muri rusange barategwa buri munsi bakabiba. Nibo barwanira kuja kuri boda, nibo barwanira kuja Kalundu kuri polo ya Kalundu, nibo barwanira ibigo bya leta, nibo batanashaka ko leta yongera kugaruka hariya, bashaka amafaranga, baranyotewe. Money hungry people. Bafite abayobozi babo, nibo mugenda mwumva kabo ba Nyaruvumbu, ba Samadari n'abandi. Ariko benshi muri iryo tsinda ni abajura. Hanyuma hakaba kategori ya gatatu. Iyi kategori rero iratangaje yo. Igizwe n'abaturage basanzwe. Abaturage basanzwe cyangwa abo twita mu Gifaransa les citoyens ordinaires. Abo nabo ntibasigaye inyuma, bahise bajoyininga Wazalendo ikimara gushika mu mujyi wa Uvira. Benshi cyane. Abo nibo uzasangamwo abana bato batarakwiza imyaka yo kuja mu gisirikare n'abandi baturage basanzwe. Bafite ideology yabo, aho reka tuze tuyivuge. Abangaba rero nibo bari mu kwica nta mpuhwe, tuwe sans merci cyangwa sans pitié. Mu kumva abantu bagenda baraswa cyorera cyangwa kiolela. Hanyuma bari motive kandi na esprit ya vengeance cyangwa kwihorera. Nimba mwarapfuye isambu n'umuntu ukinjira Kizalendo kaza kwihorera mubaye mwarashwanye. Ya gatatu ni règlement de compte. Ari basanzwe bafite amakimbirane, akinjira Kizalendo akazaza kuregla compte cyangwa kumwihimuraho no kumugirira nabi. Bose rero bari mu mutaka umwe wa ideology nini na pretext bakoresha babesha ko abatutsi cyangwa abanyamurenge aribo batumye igihugu kitagenda neza, ko bakorana n'uwo bashinja ngo n'umu aggresseur, ko bahora babeshera leta y'u Rwanda. Bayigize urwitwazo. Abo ngabo rero iyo niyo ideology bafite muri rusange, niyo guhungabanya umutekano, bakorera leta yabahumye amaso. Izo nizo kategori eshatu rwose tumaze kureba hamwe mu kiganiro cyacu the definition. Izo nizo kategori z'abazalendo tumaze kurebera hamwe zigize groupe y'abazalendo, ariko bose intego nimwe niyo kwangiza umutekano no gukorera leta y'abahumye amaso no gukurikira disikuru mbi zicamo abantu z'abanyapolitiki kabara twavuze, kuko gukura cyangwa mu mitwe yabo biri kure cyane, aho banga bene wabo b'abakongomani bakabatwerera ibindi bihugu, bahora bagira urwitwazo.
ngayo nguko Wazalendo wahoraga yibaza ngo ese Wazalendo ni bande, ngo ndizera ko ubashe gusobanukirwa. Iki cyari ikiganiro The Definition, nicyo kiganiro dukoze bwa mbere muri programme cyangwa muri emission ya Definition. Basaba rero abantu bose ko mwadutera inkunga mugakora subscribe, mukalikinga, mukakomentinga, mukanabasha no gusangiza abandi kugira ngo ibiganiro byacu bazajya babibonera ku gihe nabo byoye kubacika. Abantu beza rero bagaciro, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda, mugubwe neza n'abanyu ndetse n'ibyanyu. Ciao ciao.